सिबिल सराव नांनाय बम हाय के टारगेट नाय नक साम खाके bo bisile sobo buna chin engineer samainai 2 bosoni 24 months ni duration ri aha borowo ke bolim sino complete ngai ye chumbo wang shu ni tumbo apono nare bo building ke construction pai tha asike boro elaka wo jara jubok juboti bekar klai tungnai ke na upunuk ne boro purbi bole betha lama ste tole taha lama broden unha bor jago thousands lakhs in terms of lakhs broke klayo was in Tripura region, one of the oldest pilgrim center. Therefore, asu thane 35 years ni regime of CPM regime jungha ro kuno initiative la ya. Boro bro sanye banchi bancho bro sanye puntum samayo ni jung sio knau. Aporo mondir ke habo kaham kroi, chuno ke habo kaham kroi, hotel ke habo kaham kroi. Amo pandaw thanai ni previous year ni January ma jokon pusongkrani melang pu ang nijer pono khut mukhyamantri no bokau joton biskau raise ke ha. Actually bo proposal send uha 2022 sen ungye se thanai 24 ni 15 tarik emergency jung sanction mayo ambai tinio bo social media ni jung samchu jung TTADC administration Maharashtra ni netritwe jung kuno develop ni ba pana jung south ya chini CM sa bangma several projects jung central government poriha state government poriha even ang nije poriha remote MCO few projects jung sanction maya maximum project no jung sanction maya ambai jung samchu jung chini jonogoni elakani chini TTADC area mo jung 100% south e tung arpo chini TTADC nimsio chini food administration chile jung fan kuri ba panana jung bino sayema to ta sa inka rajniti kau sami hinai jung financially unstable omar ba panana jung ta movement khema to je chini jono sadharon je elaka jung mana abono fulfill khen mo pando ang bo chini administration nim khawde je bo je building setup unai chini efficient officer tung payo no phonukna broni na south mobile jung boro sanction ma ha bo one of the historical building bo elaka bo unai plus in addition elaka unai bangma use ro employment opportunity bo mainai khakcha ni gomti ADC village amchayo klayo or jaga boso brungno festival ungo chine hangrai mela jotono or jaga bishes ke hindu khainai rok or niwa bekering khibina ni bagoi hasal ni sara Tripura emon ki baire ni Bangladesh ni porjonto borok phaibe kintu or jaga proper thujanai koroi haimang chung ADC hafang initiative nakha or niwa raima saima pilgrimage guest house construction khainai ni bagoi chung central lo project rohokha central government hoite chung sanction ungoi tini construction khainai ni bagoi already process paijak tender paijak tabok tangnai almost 18 crore oro jaga 30,000 square feet ni kaisa nok construction ungnai omono chung construction khaini thangthani bo chini officially technical onek mane chung problem face ma khaikha karon o jaga asa kahake properly construction khainai ni motor ja maya ni bagoi kwbangma department chini engineer rok visit khaikha thangkha clearance nakha engke tabo almost paijak ge chung asa khayo oro jaga je chini TTADC bai je initiative najak mani o jaga samung chakha engke phainai chalo construction paikha engke phainai chalo je pilgrimage rok or jaga purnathi rok phainai tongnani bagoi motamoti kisale ব্যবস্থা নাই যতনি বাঙৈ ইয়া ফানো যে সময়ও পূজা তোজা হাংগ্রাই ও জায়গা ফাইবে গাহাম খে তঙै মানাय ও জায়গা তিনি जों ভিজিট খাইथेनिबो आनि लगे फाइसक फाइजाक चिनि एम दलेरि आंबो दङो चिनि चिफ इन्जिनियर टिंकु जमातिया दङो एक्जिक्यूटिव इन्जिनियर सुनील देबबर्माबो दङो तैबो चिनि अरनि गमति एडिसि भिलेजनि चेयरमैन संबो दङो इंगे जों आसा खायो दायतिन अमो कन्स्ट्रक्शन चेंजानाय निरक जतनो नखना अमो द्रजार बाय हावा खावै सामं रक चेयमाने नायतंखा गेबनो फार्स्ट जों ताबाव विजिट खायफैखा जों इनाग्रेशन बो खायने अर फाउंडेशन स्टोन लेइंग प्रोग्राम रक खायि गाहाम के प्रोग्राम खायने चिनि एम दलेरि आं तैबो अर एड खायने कक्सना